Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Gift TV The Voice of Umulenge. Turizera ko mumeze neza aho muherereye ku migabane yose y'isi. Tukaba twongeye kugaruka kuri mikrofone zacu aho tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa ku matora ari kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu nta yindi nkuru iri kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, isi nta handi ihanze amaso n'amatora ari kubera muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nkuko murimo kubikurikiranira hafi mu kanya gaheze cyangwa se mu kanya gahise, bikaba birangije kumenyekana ko Donald Trump yarangije kwegukana intsinzi, nubwo bitaratangazwa mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se biri official n'akanama kari gukurikirana amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone dukurikije amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga arimwo aravugwa nuko Donald Trump yarangije kwegukana intsinzi. Iyi ikaba ari inkuru mbi cyane ku barwanashyaka b'abademokrate bari bayobowe na Vice President Kamala Harris, ndetse mugabo ni inkuru mbi cyane ku banyafurika, dore ko bashinja Donald Trump kuba afite ivangumuramoko bitewe na policies cyangwa se imigabo n'imigambi yiwe agenda avuga azabasha gukorera igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho avuga ko abimukira cyangwa se abantu binjira muri kiriya gihugu mu buryo butemewe n'amategeko atazigera aborohera. Ndetse mugabo dore ko yigeze kuyobora kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo akaba yarigeze abikora, akaba ariyo mpamvu abanyafurika batabasha kwishimira ko Donald Trump yakongera kuyobora iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone nubwo ari inkuru mbi cyane ku banyafurika n'abademokrate bari bayobowe na Vice President Kamala Harris, ni inkuru nziza nanone ku barepublike bari bayobowe na Donald Trump cyangwa se n'izindi states zitari zifite aho zibogamiye bitewe n'amashaka. Ndagira ngo nkubwire wowe dukurikiranye kuri Gift TV The Voice of Umulenge, kugira ngo ubashe gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari strategy, hari system, hari tekinike ikoreshwa kugira ngo ubashe gutsinda aya matora. Reka nkubwire ko hari amastate abazwi ko afite ishaka runaka azatsindira, ariko nanone hari amastate agera muri 7 atagira aho bagamiye cyangwa se ntabwo atora bitewe n'ishaka atora, ahubwo bagendeye kuri policies zawe cyangwa se imigabo n'imigambi ugaragariza abanyamerika ibyo uzabakorera. Ibyo rero nibyo bituma ubasha kuba watorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko izi states ziba zifite aho zibogamiye, n'ubundi mu minsi yashize byagaragara ko Kamala Harris ari imbere n'amajwi agera muri 226, mu gihe Donald Trump yari inyuma n'amajwi 200. Byagaragara ko state nyinshi zifite abademokrate bamaze kuzigarurira, ariko izi state zigera muri 7 nizo zidecidinga umukandida ugomba gutsindira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi state zindi ziba zifite aho zibogamiye, nubwo zagutora byagaragara ko Kamala Harris ari imbere. Reka nkwibutse ko amajwi yari akenewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange ni amajwi agera muri 538, ni wayagabanyamo kabiri buri mukandida agomba kugira amajwi 269. Icyo gihe baba banganyije, ariko rero amajwi akeneye kugira ngo ube watsindira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amajwi 270 ugomba kuba warushije mugenzi wawe ijwi rimwe cyangwa se mu kuzamura bitewe n'uburyo watowe. Rero izi state zitagira aho zibogamiye niki zigenderaho kugira ngo ubashe gutsinda kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arizo mpamvu zatumye Donald Trump abasha gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo mpamvu zatumye Kamala Harris abasha gutsindwa. Rero kurikira nkubwire impamvu nyamukuru Donald Trump bitumye atsindira aya matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'impamvu nyamukuru zatumye Kamala Harris atsindwa kuyobora iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero izi states 7 ngo zitwa ngo ni swing states zidecidinga cyangwa se zigena umukandida ugomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babashe kugutora, bagendera kuri policies zawe cyangwa se imigabo n'imigambi ibyo utekereza kuzakorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nitwagaruka ku ruhande rwa Vice President Kamala Harris, yavuga ko azashinga ingabo nyinshi ku mupaka wa Mexique, ndetse avuga ko azabasha gukumira abimukira binjira ku butaka bwa Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Asezeranya abanyamerika ko azabasha kubakira inzu zigera muri 3,000,000 zo gutuzamwo abanyamerika. Avuga ko azagabanya imisoro, ndetse avuga ko abamama azabaheza uburenganzira bwo gukontrola imibiri yabo. Nta muntu ugomba kugira ijambo ku bijyanye n'umubiri yabo, mu gihe wahitamwo kuba wakura
gukuramo inda abortion ari uburenganzira bwawe, ndetse avuga ko n'ubukungu azabasha gutanga igisubizo ubukungu bwa Amerika budahagaze neza. Ibi rero nibyo yarashize imbere mu kwiyamamaza kwiwe, mu gihe Donald Trump we yavuga ko nibamutora kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika azubaka urukuta rugabanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique, nta mwimukira n'umwe zongera gukandagira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse n'ababasha kuhakandagira azabasha kubacura. Avuga ko ikibazo cy'ubukungu azabasha kukibonera igisubizo, dore ko ngo anafite impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu, ngo azubaka inganda ndetse akazubaka n'amastate yo gutuzamwo abanyamerika. Avuga ko iriya ntambara ya Ukraine, ziriya ntambara ziri kubera mu burasirazuba bw'isi, iwe mbere yuko azinjira muri State House azaba yazihagaritse, nabyo biri bituma ubukungu bwa Amerika busubira inyuma. Avuga ko badashigikiye ibintu bya abortion byo gukuramo inda. Izo mpamvu rero nizo zatumye izi state zigera muri 7 zigena umukandida ugomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidafite aho zibogamira, ziba zabasha kumutega amatwi cyangwa se zibe zamugirira icyizere, byatumye Donald Trump abasha gutsindira kuyobora iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nitwagaruka ku state uko ari 7 zidecidinga zigena umukandida ugomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo state ebyiri z'ingenzi mu gihe waramuka uzitsinze uba ufite amahirwe yo kuba wayobora iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko nizo state zifite amajwi menshi kurusha izindi state. North Carolina iba ifite amajwi 16 electoral college vote, cyangwa se amajwi agomba kuva muri North Carolina na amajwi 16. Hakazaho Georgia nayo ifite 16. Rero izi state uko ari ebyiri Donald Trump yarangije kuzegukana. Hakazamwo Pennsylvania, Donald Trump nayo yarangije kuyegukana, nubwo byavugwaga ko Kamala Harris ayifitemo amahirwe yako yarangije kuyitakaza. Hakazamwo Arizona kuva kera yari ku ruhande rw'aba Republican kuva mu 1952, usibye mu 1996 Bill Clinton niwe wabasha kuyitsinda mu ruhande rw'aba Democrat, no mu 2020 Biden nawe nicyo gihe nawe yabasha gutsindamwo aba Republic. Ariko kuri ubu ngubu biragoye kugira ngo izi state ko ari 7 Kamala Harris abasha kuzikuramwo amajwi, kubera ko izo ni state zigendera kuri policies cyangwa se imigabo n'imigambi ibyo ugenera Amerika ibyiza cyangwa se aho uri kuganisha Amerika. Rero mu bigaragara nuko Donald Trump yarangije kwegukana intsinzi mu gihe yabashe gutsindira North Carolina ifite amajwi 16, hakazaho Georgia nayo ikomeye muri izi state zigera muri 7 zigena umukandida ugomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakazaho Pennsylvania nayo yarangije kwegukana na Donald Trump, nubwo byavugwaga ko Kamala Harris afite amahirwe menshi yo kuba yayitsindira. State rero zisigaye muri izi 7 zigena umukandida uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Michigan, Wisconsin, Nevada ni states zitagiteye ubwoba, mu gihe Donald Trump yarangije gutsindira inzingenzi. Rero ikigaragara nuko Donald Trump yarangije gutsinda amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 99. Rero abarimo basengera Kamala Harris kugira ngo baze gutsinda aya matora, twabasaba ko bahindura amasengesho bakayerekeza kuri Donald Trump, Imana ikamuhindura umutima we nawe akabasha kubageza ku byo mwifuzaga ko Kamala Harris yabagezaho.